Ja to mogu u bazenu je. Vrti mi se da se ne miče. Ja kad sam došao u Češku na školu za ovo, sad ono, bilo tamo 20 ljudi, da se rasliječe, vjetar muko 11 mjeseci. Sad je ono uzao stvarno prvi put u ruke uzeo i fino je ono. Dobro tebe treći. Učeo neko PlayStation majstor, 30 godina staža. Znam palice lagano.